Ingdeng Thomkep Karbi Lameramai Ningkan Esek Chongmai Pika Pamanja Di Maklong Along Deputy Chairman Rite Singhi Kelang Charida. Beha Bepar Keklem Kidamalong Arona Tangpen Keklem Ponjabhan All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Atumpen Perangkia Mai Kang. There Basa Long Iruipen Epong Kangnia Hiti Ingpu Pontanglo. Kardom Karbiang Live Adap Abirta Ton Pen Arjuita. Arkoi ni Pai, Inkoi Pen, Inkoi Ket Hom Arnian, Donga Sarpua Klamalong Kapaman Ponji, Ingdeng Thongkep, Karbila Meramai, Ninkan Esek Chong Mai Pe Di Maklong Along An. Kiramtang Arkoi ni Pai, Kep Arni, Karbiang Long Otormas Council Deputy Chairman, Rite Singhi, Lapen Engineer Atum, Kelangchari Padodam. Nipi alam Nejing Honchenam Bathepi alam RD Piponsi, CM Dr. Tuliram Rokhanga Hinpen Chepatir Piponsi, Karbila Meramai, Ninkan Esek Chongmai Piaputhak, Tirikamamai, Sengpondet Penapi, Donga Sarpua Klamalongsi, Ingdeng Thongkep, Karbila Meramai, Ninkan Esek Chongmai Piapharman, Non Kevangji, Arkoi ni Pai, Inkoi Pen, Inkora Ket Hom Arni, Ni Thom Anapharman, Paman Ponpo. Bangso kapaman ponjia phan non malom adi maklong an kisi kedang asai pangcheng pon bomlo. Bangso asai doan kapachun ponjia phan pura CM Dr. Tuliram Ronghanga Hinpen Karbiang Long Otormas Council Deputy Chairman Rite Singhi Phansi ang ton pen kelang cari mate kikim kerang pen danglok kicho kijuna asai doan ta arpu pe konlo. Laswa Tingpen Kedamtang Arkoi ni Pai Kep Arni Deputy Chairman Rite Singhi Lapen Engineer Atum Chelangsi Dongka Sarpua Klamalong An Palidamsi Kelangchari Padodam. Bangso Ahud Kopi PC Kedor Deep and Chenglok Bangso Di Maklong Along Rihingami Water Supply Cleanliness Drive Pandal Pen Chenglok Ang Ton Pen Kelangchari Padodamsi Kenangji Doanta Prabjin Pen Kapalidam Eja Phan Hukum Pitikan Denarong Pen Bikrom Teron Karbiang Long Live Karbiang Long Along Setami Beha Bepar Arona Teng Pen Keklem Kedam Ponjia Phan Lapen Karbiang Long Otormas Council Phan An Sose Menu ke Palong Pon Thujia Phan Mang Ponsi Kedam Tang Aporahud All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Mahang Pathek Pon Detpen Saya Mo Keklem Kapang Cheng Japan Kedam Tang Arkoi ni Pai Kebarni Perangkia Mai Kangni Pon Labangso Perangkia Mai along Josemet Karbiang Long Ardo along All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Hinpen Kupipia Hinalongsi Kepar Loma Anparta Beha Bepar Keklem Gedamalong Arona Tenga Puthak Perangkia Mai along Pachini Pon Karbiang Long Ardo along Beha Bepar Keklem Gedamalong Trading license abe pinpen sai keklem honte meme beha bepar haihui along ansetami nilitum prabjin pen anparta arona tengpen keklem kedam ja phansi nilitum chisik chedang loputa ningje pon commerce and industry bang itu function bang mane non prabjin pen nilitum karbiang long aru asam nilitum lato abang active phone ko la silagap kisuman malong rules and regulations ta mukha bang ka doji lapen konana si efek di mal solam apa ni orang doji asal solam pada si itu ini dia hoi panta penda atau hoi panta pasti kita tu mal hello lasi all his tribe Chamber of Commerce and Industry barang Karbiang Long arlo kido promote ko la behave par penda jenglok lapen non kiturmi yudatum ani ko yudatum apa si opportunity kita isi dulu lapen nason saksi itu along claim bepar pihak pekeceng lok bahaya pun jangan sampai itu rumah kok monitoring ke kuri masih itu mah dalam Chamber of Commerce akhir kali saya simbolong sudah gampang ke non ke cengsi bang jadi itu lah pride illegal alam kamar kita masih itu dam alam kamar tapi
Kenang sort kenang itu sini loh, Karbi Anglong loh kacau klaim ji, kedam ji, apa par, kalau as kami, ini tuh around dado, trading license kan kita loh, lapan unconditional, mana, cipetik tipin kan kacau klaim apa par, lapan cepat ini tipin kan kacau klaim apa par, lahir lah, kita kan tadi itu mana, soal orang tadi itu mana lah so, all this tribe. Chamber of Commerce hin basi industry hin basi itu claim konpo lah sila hai aku tak kan kami itu lah on non lah kasoro dagang bom ini pada apa kami itu masuk kami claim masuk tempat yang konpo Karbi Anglong along chojor cholang ahin anam kelong nang jia tengpen kelong jia phan anparta thedung beha bepar ke claim along KAC aphan menu ke le leson do koktiti bonta nilitum lahai along ansetami claim dampen KAC along menu ke pale jia phan setami claim ponpo upcoming project ke bangkira itu teng bolo the skill small scale industry ram tha kasi nong dang itu molong unemployed youth itu topik rang tu malam itu skill training lahai ta bangki po kasi nong training ke bangke small scale industry je itu kom hack capital pe itu ka claim tech bima pasola mo putha itu laga training ki ko la machineries kami itu laga ka provide pas kami itu claim ponpo la pen song bong buyback kuna pe sik ka claim product kuna sik jor thagi mal pa kuna sik jor pon mal ha pisli kami itu report people apa sura tha se akaprek department lo pasaba akaprek kam mo sabe councilor lo revenue ke le bostu kan revenue ka pe le fasa me claim ponpo ada man development abang itu kar bianglong same sabe claim ponpo sabe lada prayak along bangke revenue abila tado ko di sila hai revenue sabe councilor ke doje pan pa councilor an se revenue ke le fasa me check and balance sabe ponpo kali la subject ka masih itu mela commercial an to pela ko opposite itu la so bangke itu non profit business sabe itu claim ko Bangso AHTCCI asong mesen pen kechari ponjia phan chairman Biroton Teron aphan arpu pe ponlo lapen John Tendon be aphan Kongchun bang Rangsina be aphan Dihin Rimbang lapen pinanga na tuma phan arpu pe ponsi bangso AHTCCI asong mesen pen ke claim ke dam jia phan chisik pon News report Longsodaringti Karbi Anglong live Rong rup do se tami tebok terai chonam chorara thai kawe penta rong arara tum penang ara kisung thidung binam lason thot si there basa inglong alo habar se tami hi thi kawe pena jok rara tum penang ara kisung dolo bonta ke dantang ar ko ni phainer kebarni irui pen kicho hi thi ingpu ponsi rara phan chojor chonam awar sai piponlo Socheng Dhenta constituency ke parlo Jasmet hakko pen ke do inglong arlo ke do akar beara ratum penanga na ningkan pen Jasmet towar nang ka we pen a jok hithi borbala pen school college anparta se ka chelanga kisunga phuthak thedong therebasa ruipilangso hidiso sambitia rong aratum kisung ke boy chechak nang ver Lason thot si adung head hithi ka we pen setami hemrit kenang sora sonamung kenam jia phanta kilometer krener cap ingkoi an dam nang koktiti lo nasi Karbi Anglong Autonomous Council EM ka chirong pipi pen matha ponsi keramtang arkoi ni phainer kebarni therebasa long irui pen ephong ke choi hithi ingpu ponlo bangso hithi kang pupona long pen rara tum kopi kosana bar sai long pon loma bangso phutha klar dagalam theke longjia phan therebasa a hithia long pen niltum staff reporter Bikrom Teron pen le klar dagalam the arjupon lona Kardom Karbi Anglong live kelang ratum doan pini niltum Karbi Anglong live team pen ladak Socheng Dhenta constituency ke parlo ponja sabit inglong arlo ke do hakupen Karbi ara ratum long sidolo ladak bangke therebasa pusipulo labang so inglong arlo kalong sitame non ke tawar ki nang le elo PMGSY pen ladak han therebasa hal loksorong pen ladak an therebasa an nong ke labang so tawar ki nang ke le joinesi dak inglong ara ratum sitame hithi burwa ke dam Halloween bepar beha hin Halloween posi alang litum sitame dak jungjung labang so therebasa ara ratum thur paksi alang
litum da kami kartu men cirap situ pensi alang litum labang so hiti ing pupon lo labang so hiti ing pupon pen alang litum dak ing tigi dokumen tu pen ceng lok han parbo pen ceng lok asona hormu dak pen long pun lo la pen ladak bepar hin same penang an kacing thu lo puson se thek pon long lo la se in pen lang dam lo pun le itu mak case same iltum kai kang tin same iltum karbia case same an so se litum ta bepar behab ahin an so se banga khai tu mason alang ke dam lo an so se labang so bepar beha hin ke dam an so se ke paprang pon unji phasi alang litum sa bor ipon lo labang so irui pen ephong kang ni there basa hi thialong kulat nang kachubi dona bang phwa bang phiatum pen ning karong pen peri pen danglo han la pen ason kejor la pen tebok terai arara tum setami hormu ka chonam aning karong chipi pon renti choro alang litum sidame mane dak tum ta bang bom mo bang bom lo he yuri buk ke men ni der jalo oh la choro dan hud bang bom mat duni de lo nili ni vet lo odai ke do tum ta do tailor dum ta do di lalu alang lige fuluni sor sidame alang li labang so piri ke chojor bepar behahin penangan ningkan pen alang li claim bom lo laso ke claim joni si ladak socheng denta constituency ke parlo inglongal lok sitame lapuson hithi burwa akimi kang pulo pu matha ponsi alang listame anso se li tuma kheda pa prang ponang ji anso se chojor jolanga hin punon anutin da ke chini genang sor palang listame matha si alang listame kaprega dim dam disi dadak si hoptai pen mane irui pen sam labang so kang ni hithi long si alang litum nang dun se apuni ki boli bhabise mane etia agor nisna etia na agor pura বহুত ভাল etia hoy etia ভালে আগৰ জনকোৱা সমস্যা বিলাক আছিলে এতিয়া এইবিলাক তো নাই এটো তো নাই হয় এটুৱা কেনেকুৱা এটা বিজনেস তো আপোনাৰ ফুলি আছে নে ইয়াত আহি আপোনাৰ একো লছ হোৱা নাই তো নাই লছ হোৱা নাই হলো মানে গায় হৈ যাব আৰু এটো হয় মানে আজি বজাৰ মানুহ কম যে যোৱা সপ্তাহ আকো অলপ ভাল হৈছিল মাঝে হয় আকো মাঝে ডাউন হয় তথাপিও মানে ইমান দূৰত আপোনাৰ মানে ধৰ কিহত আহে আপুনি এইটো আজি অটো লৈ আহিছো এইটো অটো আচ্ছা অটো লৈ আহিছো আৰু যোৱা সপ্তাহ তো মেজিক লৈ আহিছিল যোৱা সপ্তাহ মানুহ বেছি আছিলে আৰু মেজিকত আহিছিল আজি তো মানুহ 3 জন মাত্ৰ আচ্ছা কাৰণে তথাপিও লছটো নহয় আপোনাৰ নাই লছ নহয় News report Bikram Teran, Karbi Anglong Live. Borjan constituency angkang along kedo Kania Bearong Lapen Saijeng arong along PMAY SY scheme pen kipipon kilometer ke tho majak atowar mesen pen patang ponsi kedamtang arko ni phai sir kebarni MLA Dr. Numol Mominari deng pen kang pupon Bangso Maya Long, John Thangyu Pen, Mai Chapahem Puponsi, Mai Kipa Alam The, Kornobir Subha Pen, Than Pajirmi Pon. Bangso Maya Long, Aluhia Man Pen, MLA Dr. Numol Momin, Borjan ex-BDC Chairman Philip Teron, Babu Inti, Anand Kiling, MEC, Mukut Mahantala Pen, Rongasara Tumche Tongdunsi, Missen Pen Pachun Pon. MLA Dr. Numol Momin pen lam theke jai pon ki kedamtang surihini rakre trok aningkan pen nili election nang haisi ladak bang pen towar nang ki pj alam chechak tekang no la pen nili lam chaga tengsi labang saw towar patang pamilo kebang jiningkan pliang bong inglong ari rielong ke doa rong along anta towar ka bachatang edji la pen kania be pen DS road anta towar ka salam ji aphan bor ipon bong Lapen Saijeng along community hall ahem labang so ning kanang bong nang pipon pupusi maya long lam chak chipidekang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Pinya Adap Abirta ke lapon si kang toniglo domi thak mi arni kimi